Itu tim Karbiang Longa Hinten Joint Parliamentary Meeting Raya Tengben je Longkrat Soga konsensi tame kacing ni lapen ke hai lapen kacing pura sayang dek la suarat amai pi tidak naik pulau unity victory and prosperity pare lila pulau suareli ki bida mathe bangke la puina joint parliamentary addition tek party lapen government jelang pet pen si ki bidam lo ki bida mathe bangke la puina Karbiang autonomous council election apu ni tu rada mai pialong mate emisia tum tame rada ke sung laso memorandum video laso rada ke sung ha memorandum aputha tapi chun dia phan emisia tum tame lapjak video lapen ke Dr. Himanta Biswa Sarma tame longkorat soa konsensi tame nilipen tam rakyat lo kempina long tin tame nasi Karbiang long isia purkimu lo ye India long tabe pin la Isibet a political party adomsi angton 26 konsensi da hai lasi hai la bajone si rat pange di tumhan tim Karbiang long tumhan confidence si hidung dolo mane ye rara tumbang ke tim Karbiang long phan mate Bharatiya Janata Party phan si ninge thepik laso ninge thepik ajoine si nile tumda ma thalo ye along tine konsensi tame election or alam jak into playing nangi laso paceton si 26 konsensi long na itu mai jam lo lapen ke 26 konsensi long tame ye hajar amuni tum armu na jeng num lo lapen ke akapre political party ye PSLC lapen congress atu tame ये तो पार्टी के क्लेम के दम कि मेसेरा जोइने सी माने के सेंट्रल कमिटी माने रीजनल कमिटी माने के मंडल कमिटी क्लेम तो माने के लोकल कमिटी द लाहाय के क्लेम नो कमिटी तो मान दमे जिरियान सी बीजेपी लोग ना जो पे ऑफ लासी longkorat sogalo rara tum nanga cerap nang cito du na po agil jumi nanga pidu na po la sinil tum tim Karbiang long hin pen alang itu pan puruang kula pen ka curupan lasi non ke bang ji Christmas nang le bom lo Christmas la pen ke nikan ngaji nikan kimi la pen ke rong pen kan birong la ke thom pang rong pen la long kina konsensi arat ke doan Karbiang long arat ke doan kai ke doan la pen ke hidup ke plan ci pe pin abang buang pen ma pan an ga do ke pan tadi tim Karbiang long pen buang kula pen ke em ke mugrang tidak setia akhir jumi dan tak hang lasi ke bang di antame masol si langsung na cerap itu hello nang ko media super la pen ke alang tum pin pura lo nang video along tina konsensi ta yalang tum pipia sayang deng ke nang sok nang ke pipia sayang deng sirat akisung lain itu mantok gitu pura lo nang video do hola ha pin pura lo tek bendera tin impaka lapen RDP rat nang pia pin pura lo RDP sini tum atumi sini tum official meeting dolo do pensel adang itu officers ke doan first ke tulen cenglam videos ke doan atau mention my design itu je pulo hukum pilo je hitil yang mau dan tu adim klong dam pen umri dam pen je na tu oda adim klong dam pen umri dam pen ang lak dam pen dia rabjin pen yang ini tu tapi rabjin pen ini tong senang kilo pulang ke pasote pen itu next ini portal long itu apon tapi dia skim kita long itu Cipinus Tapan Cingwai, I Cipinus Tapan Cingwai, I skip again state government, central government, dia masuk tapi itu anak saya yang dikurung lantian tapi itu nandingkan ini yang bok assembly election perang kapeteng edji patu itu mau ipon bu Cingwai saya pon bu nasi kalau nama genil tu mereka yang lombak almani pangka sorsa pasor nang gambe itu mai konsumsi lara pan konsumsi kecil kontek saya yang dengan klaim kontek ima lai sini tu kira ada pantak yang hak ile tu yang sini sipet dan yang si dulu belum saya andeng tinda ile tu cun lapen ang partai itu baju ding kulipen gitu so impact kami ningi sipet kan parti dhorom ci pe pin tan yang si hidup ke plan ci pe pin tan yang si itu yang si hang belum impact ile tu long weg ji pusi rada pantak itu han pagi ni lo
kita hempek long le ko tamil tu rata ke su ada problem na bang tu claim pon bom tu rata ke su bin puro lo nang piana hongo bang ni tu isi siben kapitun dia phane tu kap lagi pon dia phane ka sik lasi mane political party tu ke nonata mi eta social media long tag long je mantan lagi pupo je election ram je rap silong te election na he ko be pupe election result abe beklak le ko pupe election result pijat pelang te mantan lagi tutu te transparent pasti tum kere mantan ni pupo lagi EVM si chok che pot nasi ala ke ni tum election kere di tum thang rat butang ni pipe lagi chok che puli mantan lagi lagi election na conduct ki chok che de election na conduct ke chok che pulong te election si participants unde da nahi election ni chupati dunde da nahi stala ta remde na fisi pupo o election na konde ka chok che ada election ke chok che illegal aso ka konda ke buta da karbiang long ke wang ching lo governo ye semi ki pi election ke hai tum phat laben chief minister ra do la bahinia theng no si chief minister la pe governo a theng no si da ke semi pi lo bang kora tro ka bang pata nasi non na konon lo pang dak thlo je non emisia tum ke ekdom court hajir dam nang lo tumi social media kaning yala mi thang ke thek re thek nai lo pu che kro bang se tumi heta anra ra phan pa chupai ye MDC tum non court ke dam lok lo high court ke dam lok lo pada se ekdom fi chiti la hajir dam nang lo ke high court inno da MDC ta dam te thek lo ka ta atumi ta 19 ni le tum jut lo rata mai pi atumi ya bang ne tum da review meeting do lo ako pinia bang dang tu menge cetong lo te kuna se high court ke tam lan darar ban pa chupai no na do bom lang la ko tu mi hata ning je lang na tu social media thek long ko da tang tu lang long te oda pula da e re election ke do wek po do la sinang le to media tru ben net han po re election ke do wek po no ni kan po 2027 ke do wek po lagi la sinang ala election do wek po tumi heta kan ning je bang pu fanili reply pilo election ke do wek po 2027 an kan lagi do wek po lagi yok tak ader bang chini la yok tak khang on elo lagi do wek po lagi cholo nang tu mana choro lo so ya tu mana